Kembali pi bro hagan chan mit pamta ngaman ra pi yaka kampala kabalajia Halanciano Italy hagas nam gba news pa san pau hadin jong Chris kalajia ka kamba Eucharis hayung mane jong Saint Francis Halanciano Italy tang shupan mi ulang do iki kintin jing pen kentang hagawai ka jingra khe Eucharis ulayu ya ka host ba kala do bat kawain kala syakas nam ikini baru lapan haki bangit ki badon hangta kado kadang sa bat yakas nam lapia hakisan benta ki bai rangkat ke jingkhia kawai pakawai nado kasnam nyos pasan pho lale dai kispa tali ki jing persyang hagalian kakot kekhia bat kasayan halor kane kerelix baru ikpen skam bakado bat kasnam kidai ki bame na bro pan pen kutno ya baro haus nam khat knai spa nyu pulai kasang ka kot ka khia ka parthai kala thung ya ka kanhun stat sayan ban bat penya ya ki jingla jong u doktor linoli ki bal pen mi haus nam khat knai spa nyu puai ka kanhun kala simpor khat san banai bat kala kenthrop ya kisan spa tali kitas bat baro ki pen shisha ba ka banta kado palalap ya kasnam kolong tik kumbala syim hakajuk sengi na ubru badang im ka parthai baro kawai kayang sangapcar hakamat ka jingjia ka ba omdon jing batai bru ni stat sayan hangne kami kajingkali hato kado bat kasnam Chris ka badon hakamat jongi kalong kabasisya ne kabalong tangkadak bala kren ni kentin pergentang hakamas pakoi daulong do walaupun ketang hak kajinglong jong kupu at kajinglong jong kawain kiklalong kamet bat kasnam Jesus Christ ram ngai bi tongin pidang yu Jesus da kajing kaman bat kajing kulit mansim wa Jesus wan chosa ai kadon jing wi pi wai wan ban koi pen khia ye jing pang jing stom jing baro bat khap tam e on sat khut pari ki pop ki jong hi wi pi wai kebelai si buat pi baro kebelai udah rangkat bat pi ban khui pi bat kayang kasem ke jong pi baro kawai